Khubor penyat distrik jangkani kerilum khasi mingi haka khatsan terik mentau naitung arhajar arpusan kelebetha ke Shillong Municipal Board ban penlong ke jinglet Khynra ke bakensan cekidukan hakeling kenong ba Shillong ki badang pendon kam ye ki pla plastik ki balakhang de ke sorkar. Ya kini ke kenhon lesenran langru de ki environmental engineer jang ke Meghalaya State Pollution Control Board ki ban penti kena ki bakum kinu kita ki jat pla plastik bat ki weide ki tiar plastik ki balakhang bat mana ban pendon kam. Ha kini ke sengi lepelong ya kini ke jinglet Khynra kensan ye ki dukan ki bede ki plastik kum ki shamot plastik ki klat dium plastik ki pla plastik bat ki wei ki tiar plastik. Ha kini ke sengi lepelong ya ke jing Khynra shalaban last stop bat shayau polo. Ha kini ke jinglet Khynra khambon la yo ban kurup ye ki shamot bat ki klat plastik. Habaya keren chikila pathai Khubor u senior environmental engineer ka Meghalaya State Pollution Control Board uba wanshan ar kharkrang ulai thu bahadin bala yo ko hukum na ka high court halor ka jing pentrei kam ye ka plastic waste management rule na ka liang ki bor penyat district bat Shillong Municipal Board ki la pelong ye ka jing Khynra ha ki jakayau bat kumju ban pet perman bat ban kurup ye ki mar ki bomdei kat kum ka an ka bala khang ban penon kam ye kita ki single use plastic halaban yaudak last stop. But ulo ongru ka basnosi ban tip ban ong ba what happening ka jing pentip ka Meghalaya State Pollution Control Board lingba ki public notice ya ka jingbam sha shu ban day ki ni ki plastic ki baduna ya ka shispa ar pho micron but kumju ru ki plastic ki bamdon ya ka sharp ki nongshna but ka certification ki bala ai na ka Central Pollution Control Board Henry minne bonba la yo ban kurup bat la ai awareness ru ye ki nong de dukan ba man bagi thiet ki plastic ki de ban scan yo QR code khnang bakin tip bakini ki jat plastic ki bala ban penon kam kat kum ka jing batha ka Central Pollution Control Board. Saya plastik motor ni, 120 micro. Oh, kamu beli ni? But it's not no ISO, no nothing. No ISO, no nothing. Hapsi. Meniru dan kemudian meter certificate dan there's no certificate for this one. No certificate for this one. There should be a certificate for this. Once you scan, certificate should come. Certificate should come. So there's no certificate. See? So there's no certificate. There's no certificate. Because I purchased this below, it will never dissolve in water. But this is not coming with certificate because you have to use a bag where there is a certificate. Only certificate. Just call for this. Straw ini plastik straw. Ini plastik.
अलाउड है कि नहीं अलाउड है? अलाउड है। और उसका जो ये जो बड़ा वाला जो ये दिया था 50 पीस वाला प्लास्टिक वाला ग्लास, वो तो बोला बायोडिग्रेडेबल चम्मच है सब उठा म्युनिसिपल वाला बोलता नहीं चलेगा ये। हाँ बोला ग्रीन चम्मच नहीं दिया बायोडिग्रेडेबल 120 माइक्रोन और क्या मुमकिन है? फ्लावर वाला नहीं है। हाँ तो फ्लावर वाला है नहीं। और तुम वो जो दिया था प्लेन वाला जो ग्लास दिया 50 पीस वाला, वो बोलता अलाउड नहीं है। हाँ तो बोल रहा अलाउड है तो Only carry bag. These are single use only. Only carry bag with micron. This is no micron. This single use plastics are not allowed. Come here only, Singhania. There's no ISO, no certification, no nothing. No nothing. I'll just check with the registration number with that. Custody also we seized all this. Itu kan hijau. Gitu lah itu nakaman lang itu. Not even don't even read that one. Ngambun dia satu no. Hello. Ngambun. Hukumnya itu. अभी वो पहले रखा था ना इसलिए खत्म हो गया ये नहीं है और नहीं होगा खत्म करके तो पाइए दिख रहा है Kini ke jingwan jengi kini kita kayu, kabedai buat ke single use plastic, ngatrai boningi ngelatip hi, kiba smart one pulih kini patai Khubor, buat dan ke order juga Honorable High Court, halor ke jing Menteri Kami ke Plastic Waste Management Rules, halor kata halor ke order dari Honorable High Court, Kylleng District Administration. Banda Kylleng jong ke Shillong Municipal Board kila shna ke program hakaba ki lech ki banta yo repair jong ke Sor Shillong ban pech perman bat ka ju poru ban sis ki mar ki ba umdek atkum ka an ka bala sha habai de bakini single use plastic menem step kala don ke jinglet yo laban kaba lapan bet na Kylleng jong ke district administration but hang tu ngila poi yodak na da last stop but ki yo bre ki ba masjid road but kaba sungsi wanong ba what happening ke jing pentip na Kylleng ki Meghalaya State Pollution Control Board lembaga public notice
ya ka jing bam sha shu ye kini ki plastik ki ba dunai ke chispa arpo micron baraka jo ka poru ye kini ki plastik ki bom don ka sharp jong kinong shna bat ka certification ka bala ai na kalen ka Central Pollution Control Board nrei mene ngidang yo bon ba ngalaban haka jo ka poru lembah kani ka jingya jungi mene ni warra ro ka jing konsultu aki nong di dukan bagi jai plastik ki bokumno ki basha barhaba don kinong man terwa di kini ki tagi bioplastik bagi khot ani biodegradable plastik ba haka man ka pa ka plastik kadon ka QR code ba tahaba kidon kinong man terwa mila bata yeki kin subha kin scan itu QR code but dadai baki desisha kita ki blada register ka certification na Kylleng Central Pollution Control Board kan pawa ka mobile nuki but kumta kilala bakin thiet kita plastik bakin penon kampare haki dukan nuki bre abawan thiet jing thiet ki breu te menta bre janmiet bre kani ka program la penbet na Kylleng Shillong Municipal Board mingguan hang ni hayo pulo but hang ni ru ngilap kumju hi bagirang bon haki breu ki badang bo hot kala banlong ba kilayo Khubor mene na kajing ya jungi selaban te yekini ki carry bag dan kita ki plastik ngimhim de yo palat ndai tamba girang ya yo bon ba kini ki chamoy plastik nang ta bre ki klat plastik ya ba ka ain ru kala mana syai gitu nomor gitu ru ki ha pada single use category boro khai sutu hi kajing kabami na kajing bread pathar gini plastik bar kajing mla jungi bangin te rakam ba ye gini plastik hadin mla de penon kam ting asko ka awareness kam dong kam chu anre kin happen so thu bre ki bre bre ba kini bre ki jaj pla bre ki bami bre kin kita biodegradable plastik hakanur kom ba kini ki nongchong dukan ki ba penon kam ki bre kin kam sian ha ba ki thiet ni nong de ba ki ban pet bre ba kita ki lalu register ke bre banong hi nak awareness ting asko ba kelakut kapor bingin awareness mata klade kapor bet ba gini yo in have to seize but gitu bre ba kam jur ka violation bre in have impose bre ka fine eh pikin ka ban ong hi ban pe digi kena khmat brio hi teng ka jenjar mo umbar khaju pajba ula ban suthu andrei na Kylleng jang sarkar khme bre jungi bre ki ba regulate ye kane ka yekini ki nongchna yekini ki plastik kila ong ba kini pension ka syap haman ka plastik ya ka registration number QR code but hai ke jaka baki snai ka kamut ka keting ka karkhana andrei tin lap re bon ka plastik re mila si satu mene kamdon kata ka syap begitu bodon ka syap ru ka bami tho ye ro ta kamut ka song basule tang dak kam eh yang ka State Pollution Control Board ka benta ba ka jugi kalong ba ngingin wan ban yarap ya Khubor sarkar la ka de ka Shillong Municipal Board dan ka District Administration ha ka bi dei ban pej ba kita ki plastik bingi syam ki dukan ki long ne pat kum ka an andrei na Kylleng bre kata ka jing fine bre ka waste management plastic waste management rules hi ka la benchet ya kata haki local bodies te kalong kum haki municipal board de maki be impose ka fine te mane kat kum ka you be ki impose hi kat kum ka condon hi in the case of first offense kamut ka jinglap ka baningkong ki hapsio ka fine ba 8,000 tangka kata ngam numla banong nomor ba ketu ka salan ki issue be na Kylleng municipal board pi kani ngila ya tai nya lor kani la slam ha nomor ba tang ka jela jungi nrei kini ki jela berit na ponot is ngila ba gidon gaju ka jingi nomor ba harni hapo ka jela jungi umdon ki basnai kini plastik kini kiwan be nabar te habingi akren but Central Pollution Control Board ba Ministry Environment Forest ni kerpa de ki bikin sobha ban ongi gitu ki jela ki bedon ki karkhana ki basnai kini plastik bikin kamte lakam kanang bakila ban board kat kendon jogaan mereka bososi kalong ba ngi hang ni ngidang yo be hi kita ki plastik ki bawan
Nakeleng sodong ga ri India jungi kiba dei kat kum ka ta ka an ga ba kla bo ka sarkar ke